ya muri Empire niyo tugezaho utufilime twiza cyane. Haya tugaruke hano, izi ni publicité kakaje vuba. Fight umurwano we, uyu mwana bari bamushimuse, akangaka turakareba mu kandi kanya gashize. Akanya karibuze mu cyumweru cyiza. Fight ahangaha arashya koko. Ujasiri vitisho iyo zose nizigiye gusohoka mu kanya karibuze kuza. Fight uyu mwana araza kurwana mauaji abicanyi. Fight we ahantu ko hari buze guca wambayira, ahantu ko hari buze guca wambaye akakaraza vuba. Fight coming soon, dutangiriye hakuno aha. Izo zose zizaza vuba mundi mwanya. Coming soon, reka dutangira agafilime kacu nkuko bisanzwe. Aracyari Empire kuva Zanzibar niyo tuzaniye. Fight mu Rwanda, ako niko dutangiye agafilime kacu. Agent Princess Lee ari hafunze, yaraza arinjira mumbaze ngashaka iki. Empire family niyo ikomeje kutugezaho tuntu tw'ubwenge nguto. Yaje asuhuza yicarira ngaha, bigaragare ko ari muri ka restaurant cyangwa ka alimentation runaka. Uncle Hussein akajemo cyane kuri Kirunirebere, agafilime karahererahe. Araza aricara aha, ikiyafasha tereka hakuno. Princess Lee niko gafilime production. Aya hari bisore byaje gutyo biza bimwegera pole gake. Amiri ko iyo myenda yambaye yanitseho, bamwicara uruhande pole gake kuri Kirunirebere nta magambo menshi. Ati umeze gute? Uyu yanga kumusuhuza. Ati wow yengusuhuza shawa akarabye. Umva gasuzugura kiriyo hakineneko. Yamuzanira icyo kunywa. Ati boss nakira ko kunywa mwebwe boss, tizana hano sha nkwereke. Mbaze ngo nicyo amuhaye, yarakimuhaye. Abagabo barashaka iki? Mutereka imbere bigaragare ko ari we boss we, amushyira imbere ipinda. Tibyo nakubwiye gukora ubikore neza cyane kandi bihaze kuba mwikosa. Nuko nta magambo menshi agafilime dutangiye kiswa Princess Lee. Komeze uyu nguyu yasigaranye ipinda, akubitaho ngaho mu mufuko cyo kunywa bakimusigiye. Arangije areba kuri ka telefone, arafungura areba neza cyane, araseka amwenyamo. Kuri Kirunirebere birahererahe. Awarahaguruka icyo kunywa cyanyu nimukakitukangisha, ariko tugomba kwigurira icyacu. Aracyari Mr. Obed ukomeje kubasobanurira nk'ibisambe. After one, hashize isaha imwe, dore igikorwa. Dore umwana gwiko afata imbehe. Dore umwana kumbehe. Princess Lee and Yoshin Lee nibyo dikomeje kutugezaho. Abana ku gikorwa nta mishinyiko. Kuryinyo. We wazubabwiye iki? Kuri Kirunirebere kumbe harakana bari bashimuse. Bigaragaze ko akakana bashimuza gushaka ko ari umwana w'umukire, kumbe hari uwinjiraga. Kuri Kirunirebere nuhumbya harakaribu gucika. Filime na action we nabazaniye nyafrika, abavuga ati nyafrika ni ziri action abo baribeshye. Master Kamis nawe arimo sikegari we. Kumba abagabo bari hano nabarakare ku rwego rwo hejuru. Kumba kana urafashe kakoze iki kuri Kirunirebere? Dore umwana kumbehe. Mwana nawe isa nk'ari umunyamutima ukomeye, nta bwoba ko yitegereza mu mbunda. Kumbuje nawe hari agapfunye kazanye. Bisoboke ko ariko bashaka aba bagabo abarakare, garagare ko abari nk'ibyihebe. Rohani nawe yakajemo. Amazina sinongera kuyasoma, ni mwisomere namwe muzi gusoma abantu bakuru. Jotampuri please. Kuri Kirunirebere nababwiye ati filime na action, kureba ku isaha tesike ko yatinze. Bigaragare ko ari cyo bategereje. Akomeza kwiruhutsa gahoro
aramureba cyane ati nibiki ntabyo nta kibazo. Bakomeza nk'abacirana amasiri muri kubibona ati ntacyo. Iki ni iki? Kumbe ujana afite inkota mu nceri bigaragara ko ari indwanyi samurayi nyafurika we. Akimubona we gumaho nurengaho ndakurasa. Yaramureba cyane uyo nawe mbweye kese. Ndase cyangwa byorera no ndasana ndagukuraho umutwe. Yakomeza amwegera pole pole. Bigaragare ko uyu ashobora kuba aje kureba kano kana kuri Kirunirebere. Agafilime karacyajya mbere. Uyu nguyu arabareba cyane ku nkota ye n'agapfunyika. Tayari inkota bambwira ati shira hasi. Shira inkota hasi. Agapfunyika zamura amaboko. Njye sinaje guhangana nabazaniye ibyanyu. Baramusaka abagabo ntago bizera. Aba witwaje nk'igisanzu ushisha ukadushyiramo. Ati nta kintu yitwaje boss. Genda urebe. Boss ashyira agapfunyika hasi. Buhoro buhoro. Kurikira ati ndakiniye uwo mwana. Niwe ngeneye. Agapfunyika kanyu nakazanye. Agipeti haguruka sha. Dore ngo uwo mwana ushaka. Mwana yaje amwegera pole pole kuri Kirunirebere. Karacyajya mbere. Kana gake. Twese ntituzi ibyo ari byo. Twese duhanga amaso hano imbere gusa. Bose bamuzaniye agapfunyika aritegereza neza cyane. Arapfundura akazi ndebe ko atuzaniye ibyanyabyo. Kugira gutya ntumbaze ngo aricyo yabonyemo. Tumusenzi nawe afata inkota kuko yarazi icyo yazanye. Bacaho. Uyu nguyu we wirengaho ngaho. Kumpi. Time for action. Sans dori sans we. Urugukwepa isansu ubonye uburyo umugabo akwepa isansu. Action iratangiye. Ayo ngo ndakwinginze wihumbye. Urahombye urahomba ati kuki utazanye ibyo twagusabye. Bigaragare ko icyo yabasabye turi cyo bazanye. We igikorwa ni icyawe kigezweho. Turi imbunda. Umwana kumpe we. Turi umwana w'insniper mwiza. Wese wenyeganyize gake. Baragukoramo akazi ugire ngo ni benshi. Kankure mu ikoti sha ndabona nshaka kuzana ibibazo. Nawe arabanza yegera hirya gake. Imbunda ubundi kira boss. Iyi mbunda ubundi imigeri yanjye n'ibipfunsi ugize ngo ntibyakora akazi. Yegera imbere. Kura inkota. Kumpe. Bagabo n'abasamurayi. Haya. Ho. Kuri Kirunirebere uburyohe bwagezweho. Kumpe abandi bagabo barimena. Mwe ku ruhande undi ku rundi ruhande. Umwana ati wagiye kwishasha. Yego ci wambaye. Kuri Kirunirebere filime nyafurika tuziyazwa na Empire. Haya. Arataka. Timubanze yosha. Kagabo karaza kabegera polipolo nta bwoba. Fight. Wow. Utu n'utwana kick. Mugeri. Ngumi we. Fata umugeri umwe mu rutwana ngewe ntago nshaka mwebwe. Habe no gukuramo inkota. Bigaragaze ko umugabo ni ndwanyi. Fight. Ivi. Mugeri we. Yadushize hasi mu masegonda Mathias. Umugabo ko arenzera bose yikangamo. Mwabigogi mwe abaha sansu nta mikino. Bigogi gusaba muza muje bamuzi kurwana murwana iki gice abapagasi. Baza umugabo yicaye abapagasi sha abangaba bageze ngarabarebera izuba cyayo nawe. Cyohiriza imwe mu ndwanyi yizera. Nyasamurayi ku nkota. Kumpe. Bari kwega we umugabo ntari kwega. Bigaragare ko ari cyo yizeye. Turuka kura mu inkota. Nkota iratyaye. Fighting waramwiyereka. Egera hino nkwereke nkumene ngukureho umutwe. Nakabazaniye none wo murangizwa niki. Arataka mucango. Fight. Ndwanyi nyazo we mubago nyawo.
tugabo twose ntitworoshye. Fight mucango, fight. Umva inkota we, umva igikoresho gusa umugabo ntiyoroshye. Fight ku nkota yiwe imwe ararenze. Fight urwano gusa akagabo nako ntikoroshye kamukozaho. Unkojejeho sha, kaze nkwereke cyo wigize unkozaho, reka nze nkwereke. Urwano ndwani. Fight we, urugamba rwambaranira we. Battleground. Ko umugabo atoroshye rawe ndamukizwa n'iki? Urwano fighting. Aka ngaka niko twari dutegereje. Yaramufasha aramukunja. Fight umugeri. Mushyiramo umugeri. We uzakine n'abandi shange, ntago njya nkina namwe. Mwebwe murotora, reka ze nkoreshe n'amaboko sha ngwino. Mugabo ariyemera koko n'umuhitinzi. Kuramo ikoti. Tikungota wasanga nakwibye. Reka tujye ku migeri n'ibipfunsi. Ubundi twitegereze turebe urenze undi ari kwiga. Kagabo kari kwiga we. Kwanyi fight mugeri kick. Aramufata kumuvuna wapi. Umugabo ararinze. Mugeri mutamo. Aramusaranganya neza cyane. Fight. Mugabo arakubita we. Kugwa kwa boss bisobanuye ko ugomba gupfa. Mba ntacyo ushoboye ngomba kukwica. Boss uri hano nta mikino. Mukozi adashoboye aba agomba gupfa. Iyo ngo yabona ko ibintu ntibyoroshye agiye kuzamo n'amasansu. Mushyiramo isansu rya mbere. Boss waretse koko tukarwana ku migeri. Oya, nabonye urenze wa muturage. Sansu mu mutima niho yamupanze mu mutima aramurasa koko. Kagabo na kagome. Aragakizwa n'iki? Ariko umugabo arakihagazeho. Yaragafashe agasoreza rimwe. Kumbe afata umwana bacaho. Yarakeneye ubuvuzi. Ndakeka agafilime kari kujya ku iherezo. Ukeneye izindi. Hanyuma y'isaha umusore yagarutse yicara hano. Bigaragara ko icyo yari yatumwe gukora yari akirangije. Agarutse hano abari bamutumye bisa nkaho yari akibategereje. Filime nk'izi muzisanga kuri Mr Obed channel. Kuri subscribe washyitse bwa mbere. Ndakeka agafilime nuko kagenze. Mwakoze kuza murabeho. Nabakundaga cyane umusore wanyu Mr Obed. Wagezaho agasobanuye kuva muri Zanzibar. Ciao. Dusubire kuzikurikiyeho nimba wagakunze.